Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin. أيها الطلاب الكرام، كيف حالكم جميعا؟ أتمنى أن تكونوا في خير وفي صحة وعافية، لأن كما نعلم اليوم نحن الآن في أثناء وباء كورونا، لذلك ندعو الله تعالى ونسأل الله تعالى دائما أن يوفقنا وإياكم وأن يحفظنا وجميع المسلمين في جميع البلدان المسلمين. طيب، إن شاء الله في هذه الفرصة النفيسة نود أن نتعلم ما يتعلق بدرس من دروس اللغة العربية، فلذلك قبل ذلك أقول أهلا لكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك والضغط على زر الإعجاب لهذا الفيديو ولجميع الفيديوهات الأخرى في قناة سنتري أتشه، وهي قناة لمعهدنا المنار الشريف، فلذلك تفضلوا بالاشتراك ولا تنسوا الإعجاب. أيها الطلاب الكرام، إن شاء الله في هذه الفرصة النفيسة نود أن نتعلم ما يتعلق باللغة العربية بدرس من دروس اللغة العربية. حديثنا اليوم يتعلق كيف نستطيع أن نتكلم باللغة العربية. موضوعنا اليوم كيف نستطيع أن نتكلم باللغة العربية. طيب أيها الطلاب الكرام، موضوعنا اليوم كيف نستطيع أن نتكلم باللغة العربية. في هذه الفرصة النفيسة طبعا سأختار لكم كلمات بسيطة لسهولة الفهم، وتارة سأنطق باللغة الإندونيسية وتارة سأنطق باللغة العربية. Santri-santri sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini Ustadz akan berbicara dan akan coba membagikan beberapa trik dan tips bagaimana supaya kita bisa berbicara dengan bahasa Arab yang baik dan benar. Nanti hal ini dan cara-cara ini ataupun trik-trik ini akan bisa dipakai dan diterapkan untuk diaplikasikan di berbagai bahasa yang lain. Tayyib, li ta'limil lughah طبعا فيه طرق، أليس كذلك؟ أكيد، نعم، بلى. لتعليم اللغة فيها طرق. طيب، الطريقة الأولى، كيف يمكن للإنسان أن يتعلم اللغة؟ ما هي الطريقة الأولى لتعليم اللغة؟ Pertanyaannya, apakah jalan yang pertama yang harus kita lakukan atau langkah pertama yang harus kita lakukan untuk belajar bahasa? Al-ijabah hiya تعليم الأبجد. ماذا؟ تعليم الأبجد أو ما نسميه بتعليم الحروف. Dalam belajar bahasa, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan cara belajar hurufnya. Belajar bagaimana cara mengucapkan huruf tersebut. فلذلك يلزم على كل طالب أن يعلم كيف يقرأ وكيف ينطق حرف الباء إن كان مكسورا، وحرف الباء إن كان مفتوحا، وحرف الباء إن كان مضموما، وهذا يطبق في جميع الأمور. Maka hal yang pertama yang harus kita lakukan dalam belajar bahasa adalah belajar dulu bagaimana membaca dan mengucapkan huruf tersebut dengan baik dan benar. Contoh seperti di dalam bahasa Arab, kita harus mengetahui bagaimana caranya membaca
huruf hamzah ketika dia fathah, bagaimana cara membaca huruf hamzah ketika dia kasrah, bagaimana cara membaca huruf ba ketika dia fathah, dan bagaimana membaca huruf-huruf yang lainnya ketika dia dalam keadaan fathah, dhammah ataupun kasrah. Dan hal ini juga berlaku dalam bahasa-bahasa yang lain seperti bahasa Inggris. Bahasa Inggris A dibaca dengan A, B dibaca dengan B, dan hal yang lainnya. Begitu juga dengan bahasa Prancis, bahasa Rusia, dan banyak bahasa-bahasa yang lainnya. Maka hal pertama, awal syai' ma yanbaghi an yaf'al at-talib idza arada an yata'allama al-lughah fa huwa ta'lim al-huruf. Al-khutwatu ats-tsaniyah fahiya al-qira'ah. ماذا؟ الخطوة الثانية فهي القراءة. وبعد أن نعلم كيف طريقة النطق الحرف المخصوص، مثلا حرف الباء، حرف الألف، حرف الجيم، حرف الخاء إلى غير ذلك من الحروف، بعد ذلك تعال بنا نخطو إلى الخطوة بعدها فهي القراءة. أي أنت تطبق ما تعلمت في جميع الحروف. أنت تعلمت الألف وتعلمت الباء وتعلمت كل شيء من الحروف، طبعا بعد ذلك يلزم عليك أن تطبق تلك جميع الحروف في القراءة. أي أنت تحاول أن تقرأ قدر الإمكان، تحاول أن تقرأ كتابا من كتب، تحاول أن تقرأ مقالة من المقالات الموجودة عندك. Maka setelah kita belajar bagaimana cara mengucapkan huruf tersebut, maka kita harus mencoba untuk membaca buku-buku yang kita punya dalam Arab ataupun Inggris ataupun apapun itu, apapun bahasanya itu, supaya huruf yang sudah kita pelajari ini terpraktek dan kita terbiasa mengucapkan huruf-huruf tersebut. طيب أيها الطلاب الكرام، بعد أن درسنا أحوال الحروف جميعا، النطق عن كيفية النطق لحروف العربية، ثم بعد أن مارسنا القراءة لترقية قراءة الحروف ولترقية لغتنا، بعد ذلك تعال بنا نخطو إلى الخطوة الثالثة فهي حفظ المفردات. نعم، حفظ المفردات. Santri-santri sekalian, setelah kita belajar bagaimana cara membaca huruf dan kita tingkatkan dengan cara sering-sering memprakteknya untuk membaca buku-buku dalam versi Arab, maka hal selanjutnya supaya kita bisa berbicara dengan bahasa Arab yang baik dan benar, hal yang kita butuhkan adalah hifdzu al-mufradat. Kita harus selalu mencoba untuk memperbanyak kosakata di dalam bahasa Arab. Hifdzul mufradat yakunu dzalika min khilal anta fil ma'had تحمل كتيب إلى أي مكان كان، تأخذ كتابا صغيرا وتكتب فيه ما لا تعرف. مثلا نقول أنت تحفظ 5 مفردات في اليوم، تحفظ مثلا ماذا نقول عربية؟ pulpen، قلم، تحفظ papan tulis، سبورة، وتحفظ meja، مكتب، وتحفظ لمبو، مصباح. تحفظ هذه الأمور كلها، تحاول أن تحفظ لكل يوم 5 أو 10 على قدر الإمكان وعلى على قدرتك. هنا لا يكون فيه الإجبار، على قدرتك أنت، إما أن تحفظ 1 أو 2 أو 3 إلى غير ذلك. فالخطوة الرابعة، فالخطوة بعدها فهي الاستماع. ماذا؟ الاستماع. ما معنى الاستماع؟ الاستماع معناه mendengar. Listening, or in English we say it listening. Santri-santri sekalian, setelah kita mempelajari 3 hal yang di atas, mencoba untuk setelah kita mempelajari huruf, bagaimana cara mengucapkan huruf dalam bahasa Arab, bagaimana cara membaca huruf tersebut jika dalam kalimat, kemudian kita sudah mencoba untuk menghafal kosakata-kosakata untuk memperkaya pembendaharaan kata kita dalam sebuah bahasa, maka hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah al-istima'. الخطوة بعدها فهي الاستماع. طلابي وطالباتي، يعلم بأن الاستماع من أهم الأمور ما يكون في ترقية اللغة. نعم، الاستماع من أهم الأمور ما يكون في تعليم اللغة. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن الصبي لا يعرف اللغة أبدا إلا من خلال الاستماع. ماذا؟ الصبي يعرف اللغة من أين؟ من خلال الاستماع. Kita berikan saja contoh yang paling mudah yang sudah kita ketahui dari dulu, bahwa seorang anak bayi, seorang anak kecil itu tidak bisa berbicara sedikit pun kecuali dengan melalui pendengaran. Maka pendengaran merupakan hal yang paling penting dalam berbicara sebuah bahasa untuk meningkatkan
kapasitas bahasa kita. Lidzalika ayuha tullabi wa talibati idhabu ila mawaqi' internet. إن لم تكن لديكم أصدقاء يتكلموا باللغة العربية يتكلموا باللغة الإنجليزية اذهبوا إلى مواقع إنترنت واسمعوا كثيرا من الفيديوهات الموجودة الذي كانت تمارس فيه اللغة العربية. Maka dengan hal demikian kita akan terbiasa dan insting kita akan naik satu tingkat karena kita sudah terbiasa mendengar kata-kata di dalam bahasa Arab. Al-khutwatu ba'daha, al-khutwatul khamisah, fahiya المحادثة أو يمكن أن نقول التطبيق. Nah, santri-santri Ustadz yang Ustadz banggakan, hal yang kelima yang perlu kita lakukan ketika belajar bahasa, setelah kita belajar huruf, belajar membaca, menghafal mufradat, mendengarkan, sering-sering mendengar untuk meningkatkan bahasa, insting bahasa kita, maka hal yang kelima yang perlu dan harus kita lakukan, dan menurut Ustadz ini adalah min ahammil umur, hal yang terpenting dari ini semua adalah al-muhadatsah, mencoba untuk berbicara, bercakap-cakap, berbicara di dalam bahasa Arab, berbicara di dalam bahasa Inggris. At-tatbiq, mempraktekkan apa yang kita ketahui, apa yang sudah kita hafal, apa yang sudah kita dengar, maka kita praktekkan sebisa mungkin, semampu kita di dalam kehidupan sehari-hari. Ikhwati wa akhawati, ba'da an darasna hadhihi al-kulliha al-arba' ta'lim al-huruf wal qira'ah wa hifdh al-mufradat wal istima', nahnu nuhawil i'lam bi anna hadha min ahammil umuri ma yakunu 'indana al-an. Lidzalika la tastahi 'alaykum أن تطبقوا جميع ما حفظتم جميع ما علمتم في لغة ما في اللغة العربية بعد أن درستم الحروف بعد أن درستم القراءة بعد أن سمعتم كثيرا وبعد أن حفظتم كثيرا طبقوا ما سمعتم وطبقوا ما حفظتم فهذه هي من أهم الأمور لترقية اللغة العربية. طيب الآن سأضرب لكم مثلا نقول في المعهد بأننا حفظنا في اليوم 5 مفردات أو 6 أو 7، نعم على حسب الأفراد. نقول مثلا حفظنا في اليوم 3 مترادفات، حفظنا قلم معناه بولبن، وحفظنا مكتب معناه، حفظنا الصحن معناه بيرينج، وحفظنا الكوب معناه الجلاس، حفظنا الكوب، حفظنا الصحن، نغير إلى المطبخ، وحفظنا المطبخ، dapur, kemudian piring, kemudian gelas. Kita sudah menghafal 3 kosakata ini di dalam bahasa Arab. Maka tugas kita selanjutnya apa? Kita harus mempraktekkannya. Mathalan, indama dhahabna ila al-matbakh, nadhhabu ila al-matbakh, nasiru amama at-tullab, wa nanzuru al-kub, wa nanzuru as-sahna, wa nanzuru al-matbakha. La naqulu dapur. Muhammad, ayo kita ke dapur. La, hadha khata' abadan. Idza ma tabbaqta al-mufradat lan tastati'a abadan ala an-nutqi bil-lughah, bil-arabiyyah. Selama kita masih memakai bahasa Indonesia, maka tidak akan pernah bisa kita berbicara bahasa Arab dan tidak akan pernah bisa kita menguasai sebuah bahasa. Kenapa? Karena tidak pernah dipraktekkan. Nahnu na'lamul al-matbakh. Idzan indama nadhhab lil matbakh naqul fazaki atau safrijal, ayo kita ke dapur. Hakadha. Kemudian Rifki, ayo kita ke dapur. Kemudian Rifki, mana sahnun kamu? Mana kubun kamu? Hakadha tutabbaqul lughah. Beginilah bahasa dipelajari dan dipraktekkan. Insyaallah biiznillah subhanahu wa ta'ala bihadhihi at-tariqah wa huwa min ahammi at-turuq indana huna al-muhadatsah, fa bil muhadatsati insyaallah satartaqi al-lughah fi asra'il waqt. Ayuha at-tullabi wa talibati, wa at-tariqah al-akhirah fahiya adamu al-haya. ماذا؟ عدم الحياء. ما معنى عدم الحياء؟ عدم الحياء معناه لا تخجل، لا تستحي، ثق بنفسك. عدم الحياء maknanya adalah jangan malu, jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa malu ketika kita mencoba untuk berbahasa. Maka ini semua praktek, mendengar, terutama di praktek, kita tidak akan bisa kalau kita masih malu-malu dalam berbicara dengan teman. Maka jangan malu. Kita butuh juhud yang lebih, kita butuh
kesungguhan yang lebih ketika kita berbicara bahasa Arab. Maka selama kita malu, maka sudah pasti kita akan jarang mempraktekannya. Kita malu kepada teman, ada teman yang mengejek kita, ngapain kamu berbicara bahasa Arab? Ngapain kamu berbicara bahasa Inggris? Kamu sok keren, atau yumkinu an naqul hum yaqul syai'an ma hatta yastahdi bina, fahada la tubalihi abadan. La tubalihi abadan. لأنك إذا اهتممت بهذه الأمور كلها لن تستطيع أبدا أن تطبق اللغة. Karena kalau kita masih malu, kita tidak akan pernah bisa mempraktekkan bahasa. إخوتي وأخواتي هذه الأمور كلها أظن وأعتقد أنها تجتمع في مكان واحد وهو الحب. ماذا؟ Al-hubbu. Ma ma'na al-hubbu? Hubbu ma'nahu suka, cinta. Santri-santri yang Ustadz banggakan, ketika kita mempelajari sebuah bahasa, kita sudah mempelajari bagaimana caranya mengucapkan huruf. Kita sudah mempraktekkannya di dalam teks-teks dan dalam bacaan-bacaan yang kita punya. Kita sudah menghafal banyak kosakata dan kita juga sudah sering mendengar orang Arab asli berbicara di depan kita. Kemudian kita praktekkan apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita hafal dari mufradat, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari bersama teman-teman kita. Kemudian dan kita juga tidak pernah malu dalam praktekkan tersebut. Maka Ustadz kira semua hal ini dari 6 hal ini ada hal yang lebih penting. Dan Ustadz yakin ke-6 hal ini berkumpul di dalam satu kata, yaitu al-hubbu. Mada? Al-hubbu, cinta akan bahasa. Al-hubbu fil lughah, kita cinta akan bahasa. Limadha aqulu bi anna al-hubba min ahammil umur wa hadhihi al-kalimah tajtami'u hadhihi kullaha as-sittah. Kenapa Ustaz mengatakan bahwasanya cinta akan bahasa itu masuk di dalamnya 6 ini? Limadha? Aqul ayyuhal ikhwan. Adribu lakum mathalan. Nahnu idza nuhibbu shakhsan ma, nahnu idza nuhibbu shakhsan طبعا نعمل من أجله ونضحي من أجله ونعمل التحديات من أجله ونسير أمام المشقات والتحديات من أجله. Tentu ketika kita mencintai seseorang, kita suka kepada seseorang, maka kita sudah pasti akan berkorban deminya. Kita akan melakukan apapun demi sampai kepadanya. Begitu juga dengan ilmu. فكذلك العلم وكذلك اللغة لأن اللغة الحب. Bahasa itu adalah tentang bagaimana mencintainya, bukan tentang berapa banyak kosakata yang kita hafal, bukan tentang berapa banyak yang kita baca, bukan berapa susah yang kita dengarkan dari banyak orang. 5, lianna law lam yakun fihi al-hubbu khalas ma tanfa hadhihi kulluha. Karena kalau kita tidak cinta akan bahasa, tentu sudah pasti kita tidak akan mau belajar, kita tidak akan mau menghafal mufradat, kita tidak akan mau mempraktekannya. Limadha? Li'annana la nuhib. Ya? Alaysa kadzalik? Karena kita sudah tidak cinta dan kita tidak suka terhadap bahasa, maka sudah pasti mustahil kita melakukan hal ini semua. Falidzalika aqul bi anna min ahammil umuri ma yakunu qabla an naf'ala hadhihi kullaha madza alaina an nuhibbu al-lughah. Alaina an nuhibbu al-lughah, kita harus cinta dulu terhadap bahasa. Fahadha yutabbaqu fi jami'il umur. Dan ini juga berlaku di ilmu-ilmu yang lain. Mathalan ar-riyadhiyah. Ar-riyadhiyah wa in kanat sa'bah lakinnaka tuhibbuha khalas satusbihu ar-riyadhiyatu sahlatan lak. Hakadha. Begitu juga dengan matematik. Contohnya matematik itu susah, kita anggap susah. Akan tetapi ketika kita mencintai matematik, maka kita akan berjuang untuk belajar. Maka semua yang susah itu akan berubah menjadi mudah. Falidzalika arjukum ayyuhat thullabul kiram qabla an tata'allamu syai'an, qabla an tata'allamu al-lughah, qabla an tata'allamu al-ilma, alaikum an tuhibbu dhalika al-ilm. Alaikum an tuhibbu al-ilm, alaikum an tuhibbu al-lughah, alaikum an tuhibbu al-mudarris. Cintailah guru, cintailah bahasa, cintailah ilmu tersebut, maka insya Allah dengan rasa cinta yang kita miliki akan tumbuh rasa untuk berjuang, akan tumbuh rasa untuk bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu tersebut. Ayyuha ikhwati wa akhawati, tullabi wa talibati, هذه كلها ما أستطيع أن ألقي لكم وأنشر لكم في هذه الفرصة النفيسة البديعة
Mungkin hanya ini saja yang bisa Ustadz sampaikan, beberapa poin ini. Maka Ustadz ulang sekali lagi, bagaimana supaya kita bisa berbicara dengan bahasa Arab yang baik dan benar. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencoba untuk belajar konsonan hurufnya dulu. Kita belajar bagaimana mengucapkan hurufnya dulu. Kemudian kita praktekkan dalam bacaan kita. Kemudian kita menghafal banyak kosakata supaya pembendaharaan bahasa kita semakin baik. Kemudian kita sering-sering mendengar supaya kita tahu bagaimana orang Arab atau orang-orang luar negeri atau orang yang berbicara bahasa tersebut mengucapkan sebuah kata dengan baik dan benar. Kemudian kita mencoba untuk mempraktekkannya di kehidupan sehari-hari. Dan ingat yang terakhir, kita harus optimis, jangan pernah malu terhadap apa yang kita praktek, dan cintailah bahasa, cintailah guru, insyaallah kita akan bisa. Falidzalika qabla an akhtima hadha al-liqa' al-sharif abra hadha al-video uridu أن أعطيكم واجبا ليس بكثير طبعا. أريد أن أعطيكم واجبا. الواجب الأول هو عليكم أن تكتبوا خلاصة كلامي في هذا اللقاء. عليكم أن تكتبوا خلاصة كلامي في هذا اللقاء. والثاني، الواجب الثاني هو عليكم أن تستخرجوا وأن تخرجوا من كلامي ما تكلمت من أول الدقيقة إلى آخر الدقيقة، يعني المترادفات أو الجملة أو الكلمة أو المصطلحات الجديدة الغريبة ما لم تعرف قبلها، فتظن أن ذلك كأنها المصطلحة جيدة ومصطلحة جديدة بالنسبة لك. فلذلك استخرجوا المفردات، الكلمات أو المصطلحات الجديدة، على الأقل 10 مصطلحات أو 10 كلمات أو 10 المفردات، ثم ترجمها إلى اللغة الإندونيسية. Baik, sebelum Ustadz tutup pertemuan kali ini, maka Ustadz akan memberikan tugas, ada 2 tugas di sini. Yang pertama adalah semuanya harus mengambil intisari dari apa yang sudah Ustadz sampaikan dari menit pertama hingga menit ke terakhir. Apa intisarinya? Tentunya intisarinya sudah tertulis di sini. Maka Ustadz mau intisarinya nanti tolong ditambah apa yang Ustadz sudah sampaikan dari menit pertama hingga menit terakhir. Dan ini berlaku bagi kelas 1 sampai kelas 5. Ambil intisarinya. Apa intisarinya? Al-wajibul tsani, dan PR yang kedua adalah semuanya harus mengeluarkan sebuah kata-kata baru atau istilah-istilah baru yang antuna dengar tadi di percakapan Ustadz, di video Ustadz ini, mulai dari pertama hingga terakhir. Maka coba ambil minimal 10 kata yang kalian ketahui, yang menurut kalian itu merupakan kata-kata yang baru, yang belum pernah didengar sebelumnya, dan terjem ila lughati al-Indonesiyah. طيب هذا ما أستطيع أن أقول لكم. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم جميعا من هذا الوباء كورونا. Kita berdoa semoga corona ini bisa berakhir dengan cepat, dan supaya santri dan santriwati semua bisa kembali ke pesantren dan mengikuti kegiatan sebagaimana biasanya. Nas'alullah at-taufiq was-sadad wa billahi at-taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.